ya pe moishane Savannah se story bontšha mathata stile ka mathata ke gala e tamabuala ka mekhuta-khuta ba o tshwana le Savannah se ke bo bone nna le nna man o bolela nnete ke bone le ketapele ya EFF a inametse gang yona malemo malobanyana mo address ya bolela ra wa bana Savannah se banna ka gore le senwele o kry-a le sebeile modimo a thoidi o ba mathata le bagalabe moishane na o mone mogala bo gala trend ke mmone botsebotse ebe bore a ke tsorutswa ka mogala bonole ke ka mo ya tini ka mo ka mo tepene mogala bola ba rata o bola boishane kwa bose gala e kwa bose gala e ba fana a e ba fana ke bone shetse a kile le matorokisi wena batho ba mo shetse morago Savannah se kae o di matho ke mathata ke Solomon eba leadership eba ketapele o ngadi na motho ngana no re khomolela na mona thiele ja re bolela le ja klomplaya wa mo lo tole pele robeile na ebile o bola galese aim ya ka mo nga swile ke nyakile o bola motho botse nna gale ke nyoko no condemn ke shale go roba maoto a go robele noka tšeo shale o palla go kaka gore go phule le di blood tše o rote ka mathumbo ka gore ngwanyatša ene nako tše dingwe o nyatša o lebelele gore o nyatša batho ba mohutamang gore ke phela ko kwantše o bolela ka mosadi ya ka mosadi ya ka apaka mosadi ya ka diang ke re ke tanota ko kry-a ma motho ana ko kry-ile e dio bele gore a se ko o kry-e botse yela gale di o ba honing fela mo ko o kry-ang ko roba le lotše ko roba dithatše meno a ke šala ke a kumula botse bo tlhokomela o bona le timing e botlhokwa kudu Solomon timing e botlhokwa o bona le nna nke Kriste nanyana a sa se botse be ke se bea mo tho ya no napa ya ba so a ntse o telle yona re e gata ntse re e roba no ka je ai ntse re e pharola